Asante sana bandugu wetu wa force ya défense na sécurité, c'est-à-dire renseignement, armée na police. Malgré ma critique yenye iko na pale itakuwa saa kusie na shi tuko na ma critique na bengine, alakini kazi banduki yangu haikukuwa facile. Aba ba soda balijisacrifier, ba policier balijisacrifier, ba renseignement nao balifa kazi yabo. Malgré que l'un ou l'autre benye wali abakufanya mitendo ya mzuri haiko bote, hapana. Ba soda yetu banduku tuendelee tunabaunga mkono na tunaungana mkono shibote, na tutasababu batoto yetu ba nani ba RAD, hein, c'est-à-dire réserve armée de la défense, y compris bantuku yetu ba grand yetu ba petit yetu ba dada yetu ba kaka yetu ba wazalendo, mupige mikono na ile Mungu mnasaidia kuproteger mwingine, muendelee vile kokote kwenye batoto wetu biko ku front, kokote kwenye beko ku front, ama Sud Kivu wala Nord Kivu wala wapi, Mungu mnatusikia mwenye kama province ya Sud Kivu iko na nyie, mkubwa wa nchi iko na nyie, mutapata processus wakati ya kuintegrer vraiment strictement réserve armée à défense, na mkubwa wa nchi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo iko très déterminé juu ya ile, na tutaangalia jinsi ya kumsaidia na kuendelea kumuunga mkono. À part ça, nilitaka kufeliciter aussi ba ndugu wetu ba Burundi, armée burundaise, population burundaise na hizi société burundaise zote zinazoshia kujenga mabalabala. Tulipenda tubapigie nabo asante sana kwa kazi yote walikuwa wanafanya na accompagnement kwa mkubwa Evariste Ndayishimiye, président de la République wabo, na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamoja. Nilipenda aussi ni remercier président wa assemblée provinciale à Sud Kivu na ba député betu bote, ko ba féliciter aussi na courage na détermination. Na yo a condition moko mnatumika kama iko nguvu sana, na yo magumu mulipita amo na itunga tunapita amo, mais tutatia shiboti akili pamoja tuone gisi ya kuweza kujugile magumu zimoya, na ndabaelezea aussi démarches zenilifanya inje juu batupatie ma moyens ya kufonctionner, qu'elles soient auprès de l'État, qu'elles soient auprès du système des Nations Unies, batupapi équipement, logistique, ainsi de suite, ya tout permettre de tourner correctement. En tout cas, assemblée provinciale, nyinjo ba chef yetu nyinjo mnatuma tuko hapa, nipenda kuba féliciter aussi na kuba encourager. Nani ma organisation ya médias, société civile, ba droits de l'homme, ba les bote banduku, na population yote en général, moi je sentir concerné, ma plateforme interreligieuse, tunawapigia asante sana parce que muli résister na munaendelea ku résister, tuendelee vile. Maintenant, avant tout, nilitoka hapa le 17 février 2025, mkubwa wa nchi alitumaka avion spécial ikiwa kunikamata hapa. Na nikaenda discrètement, nikafika Kinshasa. Ilikuwa akasema non, tunapenda ba acteurs internationaux, ba acteurs nationaux basikie réalité ya gisi bitu kuna pitika ku terrain, qui est responsable, vita inatoka wapi, subasma zayo ni nini. Pourquoi province ya Sud Kivu depuis 30 ans tuko tu magumu iko tu attaqué. Il fallait province na kwa représenter, na ndio nilisomolea na mwenzetu adjoint wangu Jean-Jacques Elakano na equipe ya wengine ba ministre, tukafanya réunion tukasema non, uende mbio. Sasa nipata feu vert na instruction ya mkubwa wa nchi matérialisé par le vice-premier ministre wetu wa intérieur mkubwa Jackman Shabani. Immédiatement nikaenda. Sasa nifika Kinshasa, tulitumika na mkubwa wa nchi, tulitumika na ba ministre, mulionaka baliona ma video na kama nimeonaka, tulitumika naye 2 sessions de travail directement, tulitumika naye, nilionana na ministre wa affaires première ministre madame Soumina, nilionana na ba ministre ba mingi. Mais à part ça, il y en a aussi na système yote ya Nations Unies na ma ONG zote, na bitu nilikuwa na lomba ya kwanza ilikuwa kulomba aide humanitaire kusudi Sud Kivu kwenye violation des droits de l'homme za grave ziko notamment ma territoire occupé. Ya kwanza
batutilie commission d'enquête internationale ya kumene investigation sur ma massacre et ma violation de droits de l'homme qu'on a fait comme ma territoire occupé. Na ile tulifanya ile plaidoyer nani au commissaire l'ONU aux droits de l'homme toka Genève alituma équipe haikufika Uvira mais ilijilimite au Burundi mais iko inarudia hapa balifanya collecte information na si base de données tuko na ile ma incident zote qui est responsable fanyika wapi si ugani tulicrée base de données na tulisha ipatia procureur wa cour pénale spéciale mwenye d'ailleurs alikuwa huko il y a pas longtemps niko narudia tena. Tulitumika aussi na bakubwa inchi kulomba ba renforcer ba soda abezi tumika kama wako nakula bien kama beko alala bien kama balipiwi itakuwa danger pour population na tuwezi gagner vite moi ma condition. Hapana ile tu à part ça kuko ba petit tu aba ba ndugu wetu wazalendo na viko na lutter abezi shivi vitu basi kiolela tu non il faut na bana retrouver kwa ici popate motivation kwa kudefendre nchi il faut au moins inakuwa mais unasikia makope ilikuwa c'est que huko walikuwa wanapata malaria ya basoda banazidame wengi wanasema biko na maeffectif za yulu na hazikwazo na ndio mwa muliona bila kuexagere mkubwa wa nchi alishange dynamique alishange alitia bakubwa ba mupya ba armée na kusema kama il faut bitu inakuwa na changer na si sasa haiko tena kujere sawa mbele ile maerere ya mbele yenye uko naacha komanda na kwambia bia nataka tuko na 10,000 hommes kama 10,000 tutasema twende tuone ile 10,000 hommes tuione désormais takuwa aseme komanda na kwambia non niko na bataillon ni bataillon organique par exemple de 2500 enfin 1500 personnes tutamwambia twende tuone ile 1500 personnes iko wapi bana tuambia wao walibapatia ration yabo tunataka sasa tuone kama mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alituma franka ya 32,000 hommes hapa Sud Kivu na Maniema tunapenda tuone ile franga ilifikia kila soda silale njala sivale mubaya sino bile vinaisha na njo komba tulienda amo na babibi ya soda batoto ba soda basishi tena mu misère mkubwa wa nchi hapendi bile na njo alisema kuya ikala na mie huku tupange pamoja tulipanga ile loi ile ma projet yote na ndio mliona mkupiganisha tulilite tukambia yeye anafanya kwanza geste moya urgent yenye itasoulager basoda yetu na ndio mliona kama mbio resama bali doubler solde hayakuwa mingi mkubwa nchi alisema hatuyatambuka mais ile alidouble kwanza hayo ndio kusaidia geste ya rapide na kazi yetu si ba dirigeant ni kuverifier kama ile solde ilifikia hapo kila soda lipata sawa. Donc voilà une des missions. Ingine mission ilikuwa kuambia ba humanitaire bakuye huku mbio bakuye huku yakisaidia pas seulement mu territoire occupé batie couloir humanitaire na aide humanitaire médicaments chakula ainsi de suite mais hapana ma projet de développement inapaswa fanyika ma territoire non occupé c'est-à-dire ma contrat tulisinyaka nao bakuye baanze zitengenezee hapa sasa na ndio maana ningependa ni assurer batoto wa Uvira ninjo mba kwanza mlitupanga jina ya Magufuli mtaona changement sawa. Batoto wa Uvira tunapenda tubambie kama tutatumika na mwenzetu vice gouverneur na equipe yote ya ba député na ba leader d'opinion bote wazalendo wa soda tout ça juu ya kuchanger kitu ya kwanza priorité itakuwa paix na sécurité. Hii tuko na bapeti bana circuler mu ville na maarme iko naogopesha raia na haibebe image ya bien mais tutaikala na benzetu nabo tusiseme tubatoshe na habana kitu ya kudame aussi bako na lala njala bapeti biko kufront bapate hata 1000 francs bile navyo tunapaswa hala hizi ya kubishanje tuikala bandugu yetu tuesie kuangalia solution gani tatusaidia si bote sudi bakwe ba accompagnateur ya basoda yetu na siku bitu inaanza endeka parce que bientôt hivi vyote vitaisha na tutaingia sasa mu justice sasa itafanyika kila mtakuwa responsable ya maakte yake. Maintenant kitu kingine tulikuwa nasema tulilomba bakubwa inchi bakuye huku ba mingi
tuliambia wakubwa kule musibakie kule mu reconforter population en Sud Kivu si vous mko mnapita hata hamuna kitu ya kupana meme muonekane tu. Na je crois que miezi inaisha muliona quand même beaucoup de visites huko ngambo. Mama première dame, chef d'état-major wa armée na bengi bakubwa bali succéder hapa na mwingine huko mnakuwa na ile aide humanitaire tulilomba. Dada yetu yuko nafika hapa bientôt naye mama ministre wetu wa affaires sociales action humanitaire. Surtout kwenda kuangalia banduku wetu ya kule Kasaba. Kasaba pale Fizi kwenye bitu ilifanyika Ebola ilimaliza banduku wetu, tutafika kule usi. Sasa juu ya ma projet ya développement tulilomba nayo. Tulisinya kama contrat na Nations Unies Bukavu. Na ile ma contrat na lomba par exemple na Banque Mondiale aussi kutia ma pavé kunini muliona tulishaanza Bukavu no? Mais sasa ile ma projet tulienda kuambia kule hivi hatuwezi fanyia kule tuzitransférer déjà hapa. Sawa? Na ndio maana vraiment tutapiganisha de sorte que tutatumika mu rythme. Tutaikala na aba mabalabala aba, tutaikala nabo fara comme on dit hein. Tuambiane vérité sasa. Koma ibalabala inza kawia hii miaka yote, nini problème iko wapi? Koma ile ya kutoka Gatumba mpaka hapa Korompwe inakawia ni nini? Qu'est-ce qui est derrière ça? Na hivi tuko en contact na mkubwa wa inchi, ni bitu tutakuwa naza kwenye mko bloqué kama hakuna franga nini, tunaita president directement, tunamwambia bana tuko mwa hii situation, capitale ya province en attendant ni hapa, il faut ma projet naendeka mbio mbio. Donc voilà bien tulibaka kule aussi na tutafatilia. Sasa tulilomba aussi province nayo itapiganisha malgré ma difficulté juu ya kufanya hata projet moya la mbili ya impact rapide. Kwa kutuma message kwa population yetu hapa Uvira. Projet impact rapide tutaikala na ba député élu ya Uvira d'ici kesho. Tuangalie kitu gani ya urgent yenye tunaweza fanya. Tusikia kuko soko yenye iko na jinoae, soko ya Bazairwa, c'est ça? Soko Zairwa. Voilà. Donc tusikia kama ile ndio bakubwa ba député wetu watachagula na population, tutaangalia kitu yetu tunaweza fa mbio projet moya wala mbili. Hivi rivière nao Luanga niliprometraka ile mpaka hivi yafanyika, tutaangalia ile madevi batupatiaka, même si tutaanza petit à petit, il faut tunaanza quelque chose. Nani juu ya suivi sasa oui, kuko ingine dossier tubebaka kwenda kutafuta lare. Tulienda tafuta lare kule. Mais utaenda na njala hapa sikukia nazo. Ilikuwa hivi depuis novembre. Jean-Jacques, depuis novembre, atuyapataka retrocession. Ile franga banarudisha, tunalipa matax, Kinshasa mpesa kuturudisha 40% lelare. Tasi lelare tulipiganisha hayafika. Mais mimi nasikia Mungu akibariki inaweza toka hii semaine na mtajua. C'est-à-dire tutangalia batu yetu ya kazi, ba administrateur du territoire, bebiko Bukavu, batu ya kazi na wengine bebiko huku na bebiko ma territoire. Na wapate hata quelque chose kilo kwa inaweza saidia familia. Tellement magumu ilishapita on en est vraiment conscient. Bali tuambia kama inaweza toka d'ici na bandugu wetu tusikie bien situation yabo. Parce que ndio ilikuwa problème. Ba biloko abasoda kwa ile ya basoda usigusi ni kine tu hapana. Mimi niko representative Tshisekedi hapa, tunapasha kusa kuvitu yote. Hayo vile. Tutaikala na basoda bandugu tuangalie tunaweza basaidia kunini kwa kufaire avancer ma agenda zimwazimwa. Kwa kufaire avancer armée yetu ikuwe bien, ilale bien, idame bien. Na ndio na bapate équipement bien. À côté de ça, tutaikala na bandugu wetu ba zalendo. Awazawaza tutaikala nabo. Nabo tubasikie, tuangalie kama tunaweza renforcer, lakini ideologie itakuwa moja tu kama mnapata kakitu kaloko. Huko commandant, huko general, huko colonel, huko mkubwa wa zawaza, bwana tunapenda tusikie kitu maana tutaverifier. Kama petit mweko ku front kule alipata naye alipata quelque chose. Hayo vile. Tutaangalia gizi ya kusaidiana vraiment. Kama kakitu kaloka nataka petit naye kule ku front ajiretrouver. Sawa?
Njo ile. Sasa kitu ingine tutaple Uvira njo kapitale yetu leo, il faut que les choses avancent. Na hii barabara vraiment hii rythme biko kutese kuangalia gisi ya kuideveloper. Kuko ma projet ingine mbalimbali nilipenda tu nibambi kama sitasema tusema mingi tena, ni kusema tu kama tutapiganisha pamoja. Kuko ma projet mbalimbali iko munjia, kuko ekipe ingine itafika kesho na ingine itafika lundi. Juu ya kuangalia gisi ya kusaidia. Mena kuko ingine mabitu yenye siwezi sema hapa juu ni ma secret d'etat. Lakini hatutasema mingi juu ni kuko ingine ma secret tungali muvita enemia sibisikie. Na ni kusema kama tunapenda mkubwa wa nchi aliniambia nikiwe nibambi kama vita inaisha. Mimi nabambia mimi niko ma discussion ya yulu vita iko na vide. Haiko populisme. Na hivi iko na vide tutarudia kunjia normal na ile justice sasa itarudia kumustari. Mwenye aliua, mwenye aliiba, mwenye aliviole manani, eh bien justice itarudia kumustari, kila mtu atakuwa responsable wa maakte zake. Sawa? Na sasa bitu ingine banduku wangu, mwaima wakati ni wakati ya nguvu sana. Tuungane mikono. Uwe Mubembe, uwe Mushi, uwe Murega, uwe Munande, uwe Kongolewa wapi na wapi, tuungane mkono shibote tuko bamoya. Ile babitu ya kikabila kabila hapana. Tuungane mkono na basoda yetu tubaunge mkono. Tufanye ile promotion ya relation civilo-militaire. Ba civile basaidi basoda basaidi ba civile. Kwa unaona soda unasikia amani, usisikie boga kukwepa se kufa ngwe nenea. Hayo vile vraiment tuangalie gisi ya kuishi pamoja na tuapuye mkubwa Tshisekedi. Mena kitu ingine ilitasemea hapa ni traîtrise, traître. Kuko ba traître ba moya benye biko wana trahire mwingine, bana trahire inchi. Hayo vile kuko watu benye atuka Bukavu Mungu mnaona vitu iko nafanyika. Bon mnafuata Bukavu dans les environnements territoires occupés. Aye tu batu wanaweza jipermettre kuuzisha manyumba na mashamba ya leta. Aye wale wa privé. Kunyanganya metogari ya batu. Ndio unasikia ni makope ba Kongolais betu wote wa garçon beke kope ba lukwa batu wetu ya kazi banaingia mwele makope. Wa shamba ya Bukavu ndio vile ya kwanza le plus cher au monde en termes ya shamba. Kakipande kapata hivi unasikia $500,000. Do bale batu tuko na baingizia mafranka mwana bale batu ya Bukavu benye biko anaenda uza ile mashamba. Banusha ile mashamba na signaler bayue kama biko banasaidia njo ennemi aji renforcer. Parce que ça banaujisha ile frange ko naenda mu banki gani? Kuna koko banki ya Bukavu. Iko inaenda Kamembe no kuma banki ya Rwanda. C'est-à-dire banaziprofiter amo, banaziuza amo maarme, inarudia tena kia kututerroriser. Comment vraiment Congolais anaweza faire bitu ya vile? Tunapenda tuambie bandugu yetu biko Bukavu, population muangalie wale watu biko naujisha mashamba na kuuza mashamba ya watu. Muyo kani ba enemy na sasa tunarudia watafuta ingine province wala nchi ingine batenda ishi hapo. Hayo vile. Tutarudisha na biko wanafanya mandoa kule mwa ile ma territoire occupé kama ile mandoa yote ni bongo. Haiko legal. Kama anafanya ndoa soit par patriotisme anasema mimi nachunga siku regime ya Tshisekedi narudia pale mimi nafanya mariage yangu. Na kama haiko vipi parce que si unafanya mariage haiko gratuit, uko unapana manjanja mbili sima ngapi unapana lare kiloko inaarishire tena watu inabafinancer. Na ndio maana vraiment il faut mwambie bandugu basi participer kwa effort ya division ya nchi. Mimi namaliza mkusema kama ile madomene tutesee kupigana mwayo na kuangalia gisi ya kusilifika vraiment mkubwa wa nchi naye iko très affligé l'ensemble du gouvernement na si bote tunabapa pole tena. Dès que nilifika il y a quelques jours nilituma mwenzetu vice-gouverneur kule na contribution yetu kiloko ya province aende saidia bandugu, na mimi nafurahi jinsi balifanya ile kazi na president wa assemblée na ekipe ya député betu.
na kwa kuonesha solidarite tutatuma ingine ekipe kule dans quelques jours kwenda kuonesha ke tuko pale na mkubwa wa nchi alitutuma tusibaki. Napigia asante nyi bote bandugu bapenzi, tutabaki hapa na